Bengaluru tum Delhi along MP ticket ke hangda. Ia Horan Singh be MP ticket ke long. Lok Sabha ke liga farman parokha along BJP kangdang amai kangni. Meghalaya sor puthot ahoy nang ke pen. Adui ahoy nang kapsi ason side ke claim. Kardom ada beta long pen nil beta than mang sami Monica milikpi non beta ton pen arjoi tha tim kar bing long kleng sapo mate CM tuliram rong hang patir pi pen difu STing hoy pharman Delhi along MP ticket hangdam pusi card news along beta nampale Difu SD constituency pen MP ticket ke hang asong japo dolo lasong bong amen ka chithang klong asong japo tum lake IAS asai pu barim long ki phangcho BJP West Karbi Anglong District Committee amai pu Arun Terang MLA Joyraming Leng Dr Numol Momin Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hi MLA barim Bidasing Leng atum henlo lasong bong EM Horen Singh be pansi MP ticket ki PG apan song pen cheparai pusi birta long dun Parokha BJP Mondal Congress Committee pen Parokha along Song Kang Dangamai Padosi Kewangji Lok Sabha ki ligapan Chisik Chedang Pon Pusi Cut News along Birtana Pali Election Commission of India pen non hajong Lok Sabha kilik ani pacetak det apijong kito an rat chari asong la pen songja atum kilik ke chipa haji aphan saya mo ke deng ke chipa sik ason chi theklong Karbi Anglong Autonomous Council EM barim asok teron chipa hem phupen ke pado song kangdang ameyalong non kiwangji Lok Sabha kilik chipa haji abidi chithan chipare MP Biren Singh Ingtisi Indian National Congress pen kilik chipate dun thuji puta kangdang ameyalong songja atum pen than pachini Penangar ning samria phi Meghalaya sor puthot ahoy nang perasai dode sang sepen ke klemang thek nang klang lilo non hejong ahoy akung ke do Meghalaya sor pena jok alang litum methang aning kamatha te mate nathada sarkarang bong kaching ki chethan abi pinsi aduye hoy ke plaka sai rathur paksi ke klempon birta thereni phai crit trocker ni pherang ke hundor kropen kat news along birta nang pale Lasojok Therepo, Crit Trocarni, West Karbi Anglong Administrative Lapen, Law and Order atum kahumri padodam, non hejong penaan prejek ahoy, nangke pedasai, nangke klempo nang tek laki, tadolang solong, kandulia rong arat turpaksi, aduye hoy, kepang teka dong, nangke hud. Lapen, tadolang solong amat, Meghalaya Sorkar pen, towar nang selang, langke roy, along ahoy anujok, mate, pillar nangke som, Karbi Anglong along layer low. Karbi Anglong pen langke roy along kaselang ponbong PMGSY atowar sitame Meghalaya sor wangsi khangdun cheka jok klemlong le detlong mokoram along Meghalaya sorkar pen langke tenga sai tame thekpon long lahai kadokawe non maloma hoy along lapuson Meghalaya sor prek jeka sai nangke klem kapanglum tet ke do jok propjin pen tim Karbi Anglong atum ahoy long nang humri asonte messenji pusi ke do ahoy arat tumpen kachuningri padopon ini ladak ning du alam athema Meghalaya tumpen pang thek tum mate kandulia chumang atu anali tum wangsi dak Karbi Anglong long li kilometer pho alang tum nang parlu ni tum thek bonong lo la sipini la bang sodim anali tum hamren pen law and order teng pen hamren pen magistrate la pen oc atum kadu kabe ladak wang lo asport along anang lang lo la sehok lo alang ni tum pini penan ke klem bontang ni thom lo la selebang sodim abang ke nile tum ese border long ke dwara tum pen kachuning riji mate ki puje bang ke ko hello non ki doboma government Bharatiya Janata Party Karbi Anglong team Karbi Anglong tum phantame ni tum chuning lo ladak non mat prapjing pen labang so border long tum long linang ki hredim nang ke lang ji phansi ni tum pen chuning ponei lo non molum so porphan birta mo intom ponixna Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000.
Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alok car beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supi along ke chengsi sopin so la pe so arlo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kechengsi sopin so la pensor lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrig mo. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin mo phi puthot birta long wangthulo. Kamatha kisung pen kachapa jogji aphanpura Sankardeva Vidya Niketan pen Hauraghat along alap muktomone ajay mek padopusi Hauraghat pen nilitoma pherangke katius along birda nang pale. Lirmia ka along kamatha kisung ta isi akisung. Kamatha kisung pen kachipa jogji aphan Sankardeva Vidya Niketan pen Hauraghat along alap muktomone padosi kamatha kisung pen kachipa jogla pen kaching rai thekji aphan chithan chimumpon. Aniwang munit kamatha kisung pen achar ke do thekji aphan Gotom Chaudhuri pensi kachitong arada phan than pachini. Isi hakolo kuri those. Ayurveda kitab microscope type পৰিৱেশ কৰা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছে প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ আধাৰটো এটমছ আছে এটমছ ভাঙি দিলে ইয়াৰ ভিতৰতে এনাৰ্জি ফিল্ড এখন আছে সো আলটিমেটলি ইয়াৰ আধাৰটো হ'ল কি এইটো আছিল আমাৰ পুৰণা পদ্ধতি সাবজেক্ট Ada birta bangkela puan sing ton poriklo, do me thak me kurwang thu.